Pardundon Singhason Langpher Polonia Long Gandhi Sankarpo Yatra Kapado. KSA Difu District Committee pen LP School ahem kahumridam. Osumarapan lokethan theathan bangapan council pen langningji. APHLC pen bitilang swade hansia rongalong medical camp kibidam. Kardom adaba birta long penili junali timungpi non birtang ton pen arjik tha. BJP Karbi Anglong District Committee pen Pardundon Singhason Langpher pen Puloni Constituency along Gandhi Sankarpo Yatra Padosi ingtir et nangji pu Mahatma Gandhi akemanga puthagra raphan than pachini. Det P Apusar Mahatma Gandhi akemangalam rat aphan kapachini jia phan pura BJP Karbi Anglong District Committee pen Pardundon Singhason Constituency Langpher Constituency lapen Puloni Constituency along Gandhi Sankarpo Yatra Padodam. Yatra long Pachatonsi constituency ke Thomalongta Mahatma Gandhi ke Mangalam Rat Aphan Than Pachini. Yatra along Team Karbi Anglong Akleng Sarpo Madesi M Tuliram Ronghang Deputy Chairman Rite Singhi EMMS Yatum Chetongdun. ये सरकार जी के उन्होंने नगर काम करिबो सरकार जी ब्लाग दुखिया पुरियाल ब्लागर आसुनी जिब्ला ग्रहण करिसे हे ब्लागर सरकारे वितरण करिबो हरमान्य राय सरकार आमी कार्बी आंगलং অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা সেই কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ লগে লগে অহা নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ হাংহত এমপি ডাঙৰীয়া থাকিব প্ৰত্যেক সমষ্টিত আমি বিনামূলীয়াকৈ দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে 1000 জন পৰিয়ালৰ কাৰণে 18 পিছ দুই বান্দিৰ কৰি আমি তিনপাত আমি বিনামূলীয়া দিম অহা নৱেম্বৰ মাহত প্রত্যেক সমষ্টি আমি বিতরণ করি নাকি বেতন বেতনটা কি রং নাই এই মনোভাব আমি এৰিব লাগিব আৰু আমাৰ স্বয়ং কাৰ্বি আংলঙৰ লিডাৰ মোস্ট পাৱাৰফুল ডাইনামিক লিডাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CM তেখেতে নিজৰ ভাষণত বহু বছৰ আগৰ পৰা তেখেতে কৈ আহিছে যে কাৰ্বি আংলঙত আমি সমালোচনা ৰাজনীতি এৰি আমি কৰ্ম সংস্কৃতি স্থাপন কৰিব লাগে কৰ্ম সংস্কৃতি ৱৰ্ক কালচাৰ অল্প আসলে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মবাৰ মানে সংগতি ৰাখি মানে আমাৰ বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰ তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কিছুমান সংকল্প লৈছে এই সংকল্পৰ ভিতৰত ধৰি লওক আমাৰ প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিব লাগে স্বচ্ছ ভাৰত হ'ব লাগে নহয় জানো আৰু ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে তাৰপিছত আৰু আমাৰ বিদেশী সামগ্ৰীবোৰ আমি পৰিহাৰ কৰিব লাগিব স্বদেশী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি দেশপ্ৰেমৰ পৰিচয় দিব লাগে এই সকলোবোৰ বিষয় আমি সমাজত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যাতে সমাজে ৰাইজে যাতে জাগৃত হৈ যাতে এই নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত যাতে সকলোৱে সহযোগ দি কাৰ্যকৰী হয় তাৰ বাবে আমি এই পদযাত্ৰাটো আমি কৰিছোঁ KSA Difu District Committee pen prekrit truck ani Difu lamding atwar long kido kilometer po inglong kiri LP School pen kahumri pangchengsi mijung ahabar LP School along humri dampusi nilitum along birtanang pale Difu District Committee pen prekrit truck ani Difu lamding atwar along kido inglong kiri LP School pen kahumri asai pangchengsi mijung ahabar along kido LP School ahem than bangla pen osumarapan humri dam Mijung rong perong thakalong kitu Tariadong LP School, Dengja LP School, Harlong Phala LP School, Surimlangso LP School lapen, Kathebajong LP School along KSA atum humri damthu. Sikian putakali alangli ador mahapen sigi cipi sitame nilige matha teng bangke miolo pustame nilita mioye alangli tumta athe hetang de pot chewang vek nai CMM chip executive member pengedang lok abangke tuar bangke thokwa roi pharwa no melo te bonstame ha ko ilitum ta ke thekere iltum long ta dolo la do de pi alang litum mange rong rup ke cari asomar tum ke cali akhir ing tangyak bangke ave akhir su ke do la hayu e than thek piskur ke tang te la solo prote hala bang na toy te dara
ili tumhan appointment pidate hinune mapu nai chu ning ridon alam ma ke son helo ka omri pen kilong ateng osomaraphan atap sirkem apor pen anigang samhinia poran than bang atum lo thanangji monta loke than theklong le lapen phokacharli atumta amek or hi thekwangwe loke than high school along prabjin pen karbi anglong autonomous council akhoy atum humri nangji puta kesi atum ke hang pado KSA di Food District Committee pen patirpi ponse ditum skulong kahumridam aso pangcheng polol ase pangsi aso kahumridam long ke kodam inglong piri kamsel piskolong oda ke thegam long ateng abang ke oda teacher atum sta me kai ke ta present na pen student atum sta me nang kidun dun se ke ong woi phet sta me isilam ke mang hume me bang ke lain lo kada teacher lohola da ketang sita class 5 student to manta true reading abang thek pamini lasi laso puthak karbeng long tamas council education department along pugedo akhai tudiram long hang phan labang so puthak angkelang je phan se nitum kse hen pen chuning rila la pen dam to jot tariadong LP school dengjateron LP school kathebajong LP school lapen Sirimlangse LP school along phala LP school Kaniatarang LP school along mangke holadak nitum kili damder ajoini hodak bang nitum teacher atum hanche tong onde de lo sita holadak ke do tum nange thando na teng pulote holadak bang ke 12 baji lote teacher atum hem gache bang lo ko tas BJP sarkar ben laso ka pachenia teng pen latum bang claim klede dason lasila nitum government apan chune rilo lapuna thu kupia pot silas kaida laso bang 12 baji lote kebang juiti mala so puthak sodak penang song penang lang nangji la pen laso ke chokche phan nitum athai BJP government ke corruption long lei pu atum lo lasila atum kupisi ke chokche mala so puthak bang sodak penang sai nei pusi tum kese difuri se kumten pensioner Or party his leaders conference pen bitilang solong precrete truck ani medical camp bidang pusi den arong pen nilituma perang ke karni solong pirdanang pele kangtilang sohawar arada phan panong si precrete truck ani bitilang so LP school along APHLC pen medical camp padodam medical camp along den arong rong berong thak arat se chilang dun doctor atum se kelang pen kiso ang thek kilong ateng ke malaria kiso kilong atum bang kep sugar kilong tumbang hini gastric kilong tumbang troxy singjam kilong phugi so tumbang cleaner cap laben aning ke so kilong tumbang troxy স্কুলত কৰিছোঁ তাতে আমি 100ৰ ওপৰত পেচেণ্ট চাইছোঁ বিভিন্ন বেমাৰ আছিল ডায়েৰিয়া জ্বৰৰ পেট বিষৰ আৰম্ভ কৰি চকুৰ ডিজিজৰ আই ডিজিজৰ পেচেণ্ট আহিছিল আমি সিহঁতক ফ্ৰী মেডিচিন সাপ্লাই দিছোঁ আৰু আমাৰ কেম্পটো অলমোষ্ট সাকসেসফুল বুলি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে প্ৰগ্ৰামটো সেইকাৰণে সিহঁতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকা কেম্প হয় মানুহে সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ আচ্ছা পেচেণ্ট কেইজন পাইছে আমি পেচেণ্ট আজি 100ৰ ওপৰতে পাইছোঁ 120 মান হৈছে নলমালম so poraphan birta moington piksena wangtha wangiktha electronic hormonal litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nanglitum longpon ikji lake free chalong abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum nahumri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Apulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing.
also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon, Lasila Sonobor Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Lucky Chiklu John Trokopan Kapamala Siki Piponji. Lasia por Panhok Hip Pinpen, Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. Lasilan Suseka Chini Lethodji Aphan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Dipo, Karbi Anglong. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Piputat Birta along Wang Tulo, KSA Penwest Karbi Anglong Kipalo Chintong Hawar Umrukutia Klamalong, Praying Koira Plila Pen Koira Po Ani Alhia Wapan Karchomate, Amur Falcon Face Kapado Chengjia Pan Sik Dang Bom Rupusi Kat News along Birta Nang Pele. West Karbi Anglong Chintong Constituency Arlo Umrukutia Klamalong, Seberia Det Pen Ningkring Alhi Wangji, Ningkring Hut Kewang Alhi Lake Munitong Kewangji Kali, Kaleng Maha Avosi Wangji. Lasa woki ningkreng hotsi kiwang, Halloween pen kiwang abu apan, kirai kom makinang sot lapen, patidun nang nipo alam pen rat apan kapachini ji apan, KSA pen aningkan wang kiwang veradim. Umrukutia klamalong praying koira bli lepen, praying koira poani, amur falcon face ke paduji. Laso ke cheng se sai kapachunji apan KSA pen, sik dang bom alam songja tumpen kat nisapan pachini. Kadom, my name is Mirjan Crow, Secretary of the Organizing Committee of the Amur Falcon Festival 2019. I, on behalf of the Organizing Committee, would like to invite each and every person of Karbi Anglong and the whole of India and also whole of the world to witness this natural phenomenon of watching the Amur Falcon, the migratory raptor, in the month of October on the date of 25th and 26th. I would like to appeal all the students, researchers, ecologists, conservationists and everyone related to it to come and witness this grand epic natural phenomenon. Thank you very much. Kardom nili samirisna phangchopi isi pachini lamthe non ke wangji ni pha ingkoi ra phapen ingkoi ra tro umrukunthi chinthong west Karbi Anglong long ke chengsi angdeng Amur Falcon Festival padok panji sikadoka we phanta labang sorong ajelong nang chitong nun etpen alira cham nang chipi duin phansi chuning rego Kardom nalatung kado we phanta labang so first Falcon Festival la solong kachirap kachituna bana chitong nun pejis phansi nilihin Karbi lu chali song pen ke chengsi chonirilo labang so ke
talon pon nale tum ka doi chini no labang ke through social media labena ka pre medium of itu kenista me publicity tame nil tum pibom lo asi laso bangel lalo je peneng pen itu first itu Falcon mate Amur Falcon itu a festival Kewangji 25 lapen 26 Oktober la niniar ni jitu umrukhuti Cinthong along rilong itu Karbi Anglong haso along rilong si adim long si laso first Amur Falcon festival ketalon pon padopo asi laso ketalon pon bangke ke patir people na bangke Karbi lo chali asong lapen ke laso long ke cerabdun bangdu lapen ke 4 seasons itu NGO lapen kaprek NGOs lapen jitu social organization thamel da solong ke cerabdun du Tarlangso jutang aklamalong prekre for ni kapado Northeast International Fashion Week audition along kadokawe bangthom ke pratrok undun busikat news along birdanang pale Golden Wingspan Tarlangso jutang aklamalong prekre for ni Northeast International Fashion Week audition pado audition along kadokawe bangthom ke pratrok phan amen ingwai pon laswang bong osomar bangpho professional model banghini teen model bang ingkora truck henlo audition along Sarpimar Bangini ta undun Golden Wingspan Pachinia Tengke Angdungiti Kachapate Guwahati Khanapara Lily Hotel along Sidoji Surihini ra engkoy aningkan thangthanga chiklo malomsi Angdungiti Kachapate Adimakrom Kapathik Pusi Juli Bepi Pen Pirangkia Pan Than Pachini Adaba Beta Bangkela Pans Kangton Pekla Dumithakmi Ruang Thu